Okay. Nk'ibisanzwe ndi kuri Gisiga D'amour channel. Sasa ngiye kubereka akantu mugakore mwihuse, ntimutinde. Ni NFT ziri gutangwa muri Dogs ku bantu bakoze ziriya daily check-in zakozwe mbere ya Noheli. Uko mubizi NFT zikunda guhenda, zikaba ziri ku mafaranga menshi, ugasanga NFT imwe iri kugurishwa hafi amadolari 800 se, amadolari 500, amadolari 1000. Ntawamenya agaciro k'izi NFT za Dog n'iza Pixel ko zaba zihagaze. Ngiye kwereka uburyo muri buze kuziclaiminga. Kurikira akantu kandi niba uzi ko wakoze ziriya daily check-in, ugende urebe NFT nawe bari gutanga NFT imwe, wakwinjira muri market, muri NFT zo muri Telegram, muri market yazo ugasangamo ahandi hantu bari gutanga free NFT y'ubuntu muri Pixel. So urasabwa kubikora nk'uko ngiye kubikwereka kugira ngo iyo NFT nawe uyibikeho. NFT guys, NFT zirahenda cyane. Twagiye urakanda hano kuri search, ndakeka nta muntu utayizi, ni iyi ngiyi. Aho ngaho uyikirikeho wandikemo Dogs. Ngewe impamvu uyibona hejuru nuko nayisaciye kugira ngo mbaze nyikoreho amakuru, nyikoreho n'ubugenzuzi menye ngo biri gukorwa gute. Njye niyo mpamvu ihari. Wowe uraza ukande Dogs, usacinge Dogs. Dore ngiyi ni iyi ngiyi, klike kuri open. Yego, urindire bifunguke. Guys, niba uzi neza ko izira check-in wazikoze, ntucikwe. Hari ijambo ryo bakubwira ngo izi NFT Dogs ziri limited. Ukigera aha ngaha rero sasa, dore urahita ubona urahasanga iki, aka kajambo claim gift. Ni gift batanze ariko za NFT. Yego guys, NFT zirahenda. Iyi NFT ni gucika rwose, uraba wirangayeho. So uhita ukirika hano kuri claim gift. Even n'umuntu utarakoze Dogs ariko akaba yakoze ziriya daily check-in, agende asure account ya Dogs arebe niba nayo bayimuhaye. Ikindi, niba utaranakoze ziriya daily check-in, wagenda nawe ukajyamo ukareba, wasanga nawe iyi NFT bayiguhaye kubera ko wakoze Dogs. Tukigera aha ngaha urahita ukanda hano kuri claim, iri jambo riri hasi. Yego, claim, urindire gatoya. Wow, urabibona? Bivuze ngo NFT yanjye maze kugira ute, kuyiclaiminga. Dore NFT, dore naka kantu kano niyo NFT ubundi zikunda kuba ari ibishushanyo nk'izo muri Telegram. Nyinshi zikunda kuba ari ibishushanyo, ugasanga ni nk'imbumbe y'ikintu mbese. Noneho nurangiza, numara kugera hano umaze gukirika kuri la claim, urahita uza hano kuri stickers. Iyi ngiyi aha, tuza hano kuri stickers, wakirike, uhita ukirika hano, aha, wakirike. Wow, uhita ukirika aha ngaha, get my sticker. Izi NFT zo muri Telegram buba ari ubushushanyo. Hakuru ugiye kubona nyine mu mamurikagurisha yo hanze, ukabona bagiye kugurisha ibishushanyo. Niko n'izi NFT zo muri Telegram zigize ute, zimeze. Nuko nguko. Ubwo rero tukirika kwa kakana get my stick, ariyo NFT yawe, wakirike, urindire gato bifunguke, utegereze. Guys, iyi NFT ziri limited, ntizigucika. Wow, urabona hano barambwiye ngo
Congratulations on selling your stickers. We are already preparing your packs. Yego, bivuze ngo NFT yanjye namaze kugira ute? Already namaze kuyibona. Urayireba gute rero? None urakika hano handitse ngo see my packs. Wow. Dore ngizi NFT zanjye bazimpaye. Dore ni iyi ngiyi. Yego, bampaye NFT ebyiri. So, kugira ngo ubone indi NFT ya ntuza ya NotPXL, urabikora gute? Ariyo kangahe ya gatatu, ubundi wagakwiye guhita ubonamo eshatu, ariko abantu benshi bagarukira ahangaha kuri iyi n'iyi ngiyi. Ariko njye ngiye kubereka uburyo uri buze kubona indi NFT ya gatatu. Urakirika he? Aha kuri market place. Wakirike, urindire gato bifunguke. NFT ya NotPXL ni iyi ngiyi ndimo ndababwira. Iyi ngiyi niyo ugiye kujya utega kuremera get free NFT. Ifite udustickers tungahe? 30. Iyi ya Dogs ifite udustickers 17. Ntiwamenya ngo niba mwibuka neza tuziklaminga dukora day check-in yizi ya mbere ya Noheli, mbese imbere ya Noheli n'ubunani. Ndakeka nibwo twatangiye kugira ute gukora izo day check-in muri Dogs. Wabaga wayisimbutse kugira ngo wemerewe kuyisubiramo bakagucaginga star 25. Star 25 zishobora kuba zahagaze maybe ni nk'amafaranga 700 cyangwa se 0.5 cyangwa se 6 by'idolari. Urumva zari zigize ute, zari zihenze ku izo day check-in. Urabona ahangaha bampayemo hano, mukitegereza akantu hano iyi NFT zibampaye irimo stickers 17. Iyi NotPXL nayo maze gukureminga irimo stickers 30. Yego, ntiwamenya ngo stickers arimo ari kurangahe cyangwa se tuzacuruza gute. Gusa inyinshi NFT nyinshi nabonye zikwa zahagaze star hafi mu 1,100. 1,100 urumva harimo nk'amadolari nka 25-30. Izi zimwe nabonye hasi kaze gato nkirike kuri zimwe, inyinshi zaraguzwe. Rebe iyi Bloom itarajya ku isoko, kubona NFT imwe yabo bigusaba amastar 420. Urumva ukuntu zihenze. None ibaze none ijya ku isoko izahagaze nk'amastar nk'ibihumbi 25. Ntimuzirangareho. So numara gukureminga iyi free NFT ya NotPXL, uhita ukanda hano n'ubundi kugatima. Ahangaha ndakeka mwabonye hano hasi kugatima my collection. Uhita ureba NFTs zose ufite hano. Ya mbere ni Stray Dogs, kabiri NotPXL original, gatatu Winter Adventure. Izi nizo NFTs urukureminga. Izi 3 uziryameho uko ushoboye ntizigucike. Ziri limited, uwo bari bufungireho ntavuge ngo ntabwo yabonye amakuru. Ndabakunda cyane, mwibuke gukora subscribe. Izi NFTs nzi neza ko tuzazigurisha kandi tuzazikuramo amafaranga menshi. Ndabakunda cyane, mubikore vuba vuba kugira ngo amasaha ataza kubafata.